Yesu ntiyifuza ko abantu barimbuka kandi ntiyifuza no ko abantu bapfira mu byaha byabo. Ariko umuntu uhagarara imbere y'abantu ugatinya kubwira umuntu ngo uri mu cyaha, amaraso yazakubarwaho. Sinshoboye kwikorera ibyanje ngo nikorere n'ibyawe. Ndakubwira niwumva Imana ihimbazwe ko uzaba uhindukiye, nutumva nta rubanza rundiho. Rega Imana igushira ikintu ku mutima kikaremera, kikakugora, kigatuma uceceka utari umuntu ucecetse, kigatuma wigengesera no kuvuga. Buri muntu wese agira uko ateye, babivuze kare. Mu buryo nteyemo nza nifuza ngo nitonde cyane, ariko Imana ihimbazwe ko tugeneye amasaha, bampaye umwanya muremure kandi nanga umwanya mugufi, n'undi wese arawanga. Nanje iyo ngiye guhereza umuntu umwanya, yaba mu byo nkora n'ibyo ntekereza, ntabwo mpereza umuntu umwanya mugufi. Ariko ndabashimiye kandi nshimiye n'abayobozi baduhaye uyu mwanya, nshimiye namwe mwaje gutaramana natwe. Imana ibahereze umugisha. Turavuga amagambo magufi cyane, ariko hari ibintu umutima wagumye kumpatira, sindamenya niba ari byo mwarimu yavuze ngo niko kwerekwa cyangwa niko gutekereza. Hari ibintu umutima wanyemeje ko ngomba kuvugana namwe. Ntekereza ko ari iby'agaciro ko tubivugana, kandi n'uyu mwanya ubwawo ni uw'agaciro. Ni ngombwa ko iyo umuntu abonye umwanya nk'uyu agomba kuwukoresha nk'umwanya w'agaciro, ntavuge iby'abantu kandi ntavuge n'ibye, ahubwo akavuga ibivuye ku Mana, nk'uko atari umwanya uba ugenewe abantu, ahubwo aba ari umwanya wo kugira ngo Imana iganire n'ubwoko bwayo. Turasoma ahantu habiri h'ubutumwa bwanyu. Umuntu wese abutahane mu mutima we, abutekerezeho. Ni amagambo dusanga muri Yesaya ibice 48 umurongo wa 22. Niba wandike, wenda sindi bufate umwanya wo kubivugaho cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Ibintu utekereza ko byaguhumuriza bikagushigikira uri mu byaha nta bihari. Ufite ikirego imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Yesaya 48 22 cyangwa se 22 uko abantu babivuga. Iryo jambo uribike, niba woza wandike mu gitabo cyawe ko nta mahoro y'umunyabyaha ahari. Ijambo rigira kabiri ni ryenda gusa n'iryo, riri muri Yeremiya 8:11. Yeremiya 8:11, magambo y'umuhanuzi Yeremiya. Bibiliya yavuze ngo uruguma rw'abantu banje barwomoye baruca hejuru, bavuga bati ni amahoro, ni amahoro. Ariko rero nta mahoro ariho. N'iryo jambo naryo muryandike,
kubera yuko dufite abantu baba bahumuriza abantu bari mu byaha, bababwira ngo bahindukirire Imana, bakabakomeza, umuntu akumva afite sapoti, kumva afite icyo yegamiye. N'ibihuha ni ukwiringira urubingo rwumye kandi rusadutse, ntiyo rwishingikiriza ngo ushinge umusozi cyangwa ngo rugufashe guca mu bunyerere, ntibishoboka. Ayo magambo yari ay'uyu mugoroba abanziriza ijambo tugiye kuganira. Natekereje ko tuganira hejuru y'inzira ija mu bwami ku Mana, y'inzira ija mu ijuru. Turaza gusoma ubutumwa bwiza bwa Mariko. Kristo udufashe, aguhereze mikrofone. Turaza gusoma Mariko ibice 8 umurongo wa 34, hanyuma turaza kongera gusoma Matayo ibice 7 n'umurongo wa 13. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko. Yego. Ibice byaho 8 umurongo wa 34. Haravuze ngo ahamagara abantu n'abigishwa be, arababwira ati, umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorera umusaraba we ankurikire. Dukomeze. Komezaho manuke hepfo gato. Eka dukomeze kuri 35, dushake dusozereze kuri 38. Haravuze ngo kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, kandi utita ku bugingo bwe n'ubwanje. Kubwanje. Utita ku bugingo bwe kubwanje. Utita ku bugingo bwe kubwanje no kubw'ubutumwa bwiza azabukiza. Kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe? Mbese umuntu yatanga iki ngo acungure ubugingo bwe? Umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanje muri iki gihe c'ubusambanyi kandi kibi, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azazana n'abamarayika bera afite ubwiza bwa se. Amen. Amen. Matayo 7:13. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 7 umurongo waho wa 13. Haravuze ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari, n'inzira ijana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. 14. Yego. Ariko irembo rifunganye n'inzira ija mu bugingo iraruhishe, kandi abayinyuramo ni bake. 15. Garukiraho. Amen. N'ayo magambo nifuje ko tuganira kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana muri uyu mugoroba. Natekereje ko tuvuga hejuru y'inzira yo kuja mu ijuru. Mu buzima busanzwe urugenzi rwose rugira aho rutangirira, rukagira n'aho rwerekeza, rugasohora iyo umuntu ageze iyo agiye. Iyo utekereje mu bwenge bw'abantu ukavuga ibyo kuja mu ijuru,
ubayeho mu buzima bwo kuja mu mujyi ukaja mu ntara ugasubira ukagaruka ukisanga hano, ibikorwa byawe byose ukabikorera hano, wakwibaza ute se turaja he? Urugenzi rwo kuja mu ijuru ntiturugenza amaguru, ni urugenzi rw'imitima, ni urugenzi rw'umuntu w'imbere rutagaragarira amaso y'umubiri, ariko rugaragarira amaso y'umwuka gusa. Igituma rutagendwa na benshi ni uko inzira ijayo si inzira yifuzwa, kandi si inzira yo kwihanganirwa n'abantu bose. Yesu aje kuza yasanze mu isi hariho ibintu by'imigenzo bisanzwe, kandi abantu bose babirimo babishishikariye, bifite n'abigisha bahamagarira abantu kubiyoboka. Ariko haboneka inzira y'agakiza, abigisha abantu kuyiyoboka baba bake, abayirwanya baba benshi. Hari ikintu abavugabutumwa benshi bavuga bakagica ku ruhande bakagihisha abantu, kandi nicyo cyamaze abantu. Babahishe ko mu nzira ija mu ijuru harimo ibyago n'amakuba. Yesu yaravuze umuntu utinyutse ibyago n'amakuba amukurikire. Si inzira yo kugendamo twisanzuye, si inzira yo kugendamo twicaye tuguwe neza, ni inzira y'intambara wogwamo, cyangwa ugahuruka ushaje ukicwa n'urupfu rw'ubusaza. Ariko mu buzima busanzwe harimo n'akaga ko kwicira ubuzima ugapfa. Yesu ashaka gutinyura abantu, arababwira ngo ntimugatinye abica uyu mubiri, ngo ahubwo mutinye uwica umubiri n'ubugingo akabushira muri Gehinomu. Kubera yuko igihe intumwa zatotezwaga, abantu barafatwaga bagakubitwa, bagafungwa, bagacirwa imanza zigoretse, bagashirwa mu nkiko badafite ibirego bifatika n'ibimenyetso bibahamya ko bakoze ibyaha. Ariko abantu bagashaka gutinya icyo kintu. Yesu arababwira ngo hejuru y'icyo ntimurebe uru rupfu rwica umubiri, kandi nturibabuze kunkurikira, ahubwo mumenye yuko nyuma y'uru rupfu rw'umubiri mwebwe mwamutinya hariho urundi rupfu, kandi ni rwo rubi, rwica ubugingo, kandi urwo nta muntu urufiteho ububasha. Umuntu yo kwica mu mubiri ugapfa, ariko ubugingo bwawe n'Imana ibucira urubanza, ntabwo ari umuntu. Arababwira ngo n'irembo rifunganye, ngo biragoye yuko umuntu yarinyuramo. Arababwira nko gufata isindano yo gusona, uko ingamiyo itoca mu jisho ryayo ririya banyuzamo inyuzi, niko bigoye ko umukire w'iby'isi yanyura muri iryo rembo. Abantu babyumve bacika intege, baravuga ngo biragoye. Ariko Yesu abereka inzira, aravuga ngo ninje nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawuja kwa data ntamujanye.
impamvu abantu badashaka gukurikira Yesu nuko badashaka kubabazwa bari muri uyu mubiri, nuko badashaka kubatizwa. Banywere ku gikombe umwami wacu yamwereyeho. Icyo gituma abantu ijuru bariteye umugongo, ariko hagasigaraho imigenzo isa n'iby'ijuru niziritse abantu. Uko baba baja mu ijuru ni bake, abariteye umugongo baba bagaruka nibo benshi. Bamara bagashuka ababa bajayo bakabereka ko baba bajana, kandi mu mutima batabajayo. Kibesha ku muntu ukavuga ngo uyu ni mugenzi wanje, ariko yaravuyeyo kera. Ntafite imigambi yo kuvayo wenyine, afite no gucogoza ababajayo. Yarananiwe ku giti cye, arabizi, yareruye, azi ko adategereje ubugingo, ariko akaga gakomeye nuko abuza n'abandi kujayo. Ni ishyano kubuza undi muntu kwinjira mu bugingo biguturutseho. Ni ishyano kubura ubugingo. Si ibyago bivugwa, ntibingana no guhararirwa n'isi ikabikiraho ikabica muzira ubusa. Ntibingana n'ikiriyo cyo gupfusha umugore n'abana bose. Ntibingana no gupfusha imfura. Ntibingana, nta kintu wabigereranya nabyo. Ntibifite ikintu wabigereranya nabyo. Ni ishyano, ni akaga kubaho udafite Imana. Ibintu bisanzwe bibabaza umuntu kuri iyi si, hari abantu bataza bababara bitewe n'uko baremye, ariko kandi nta n'ikintu kibaho giteye ubwoba kuri iyi si, ntacyo. Ku myaka mfite ntacyo ndabona, kandi simfite mike. No mu bitekerezo mfite ntacyo ndabona. Umuntu aza yikorera amaboko ngo yapfushije umuntu, ariko ntiyikorera amaboko yapfushije umwuka w'Imana, akumva ari amahoro, akicara agatuza. Abantu bagaterana bagahurura bakaja mu kiriyo bagatabara umuntu kuko yabuze umuvandimwe cyangwa umwana. Kandi birakwiye, kuko umuntu ashobora kwibirwa mu mubabaro arimo, ariko kubera yuko ibintu by'ubugingo tubihaye agaciro gake, nta muntu wo kubita urushyi ku kanwa ngo atabaza ahamagara abantu ababwire ngo napfushije ubugingo. Ntibabona n'abamwitaba, ahubwo bamufata ku kanwa ati ceceka, turi benshi, ihangane wasanze abandi. Gakiza si ikintu gifite ikindi kintu cy'ikiguzi uvuga ngo ndagapfusha nzoja ku isoko. Ntibishoboka. Ntibiriho. Ntibishoboka. Ariko abantu babitse abandi bantu mu kigare, nta mahirwe ya kabiri ahari. Ubugingo. Umuntu bzomumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi, ukaba ubifite, ukavuga ngo ntacyo mbuze mu rugo rwanje, kuri konti mpagaze neza, mu mitungo yimukanwa n'itimukanwa mpagaze neza,
mfite umurage uzatunga abana n'abuzukuru n'abuzukuruza, ariko amaherezo ukajya muri gehinomu. Impamvu zimwe zibuza abantu ubugingo, impamvu zibifatika. Hari abantu benshi bahisemo kurya isi bakayishimira, ariko badategereje ubugingo, kandi ibyo byavuye mu irari ryo kwifuza kwabo kwinshi. Haleluya. Icyo Bibiliya ivuga, iyo ivuze umubatizo w'umwuka wera cyangwa ikavuga kuvuka bwa kabiri, ni urupfu rwa kamere y'umuntu, ariko urwo rupfu nirwo rutwinjiza mu bugingo. Ni urupfu umuntu azapfusha kamere, nyiri kuyipfusha ntarire, ariko akakira Yesu mu bugingo bwe, akaba ari we ubaho mu cyimbo cye. Niko Pawulo yandikiye Abagalatiya ngo sinjuriho, yaravuze ngo nabambanywe na Kristo, ngo ariko sinjuriho, ngo ni Kristo uri muri nje. Ibyo nkora byose nkiri muri uyu mubiri, ni Kristo ubinkoreramo. Sinje wikoresha, sinkicyitegeka, kandi ntitukiri abacu ngo twigenge, kuko twaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi. Ntitukiri abacu. Urwo rupfu rero, iyo umuntu arupfuye asigarana umubiri, ariko abantu benshi banze kurupfu ku mpamvu zo kugira ngo bagundire irari ry'iby'isi. Umuntu wapfuye urwo rupfu rwa kamere niwe uzuwera za mbuto z'umwuka Bibiliya zivuga mu nzandiko za Pawulo, niwe uzuzera. Ariko twe tugashaka ngo dusorome imbuto z'umutini, ngo tuzisorome ku giti cy'umuhandanzovu. Abantu bose n'igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto cyera. Bishoboka ko umuntu wakiriye ubugingo muri iyi si yivanga mu by'isi. Uyu munsi ari mu ibara ryirabura, ejo yaje mu ryera, nitumara tube tukimubara nk'umuntu uri mu bugingo. Ntibishoboka. Pawulo yandikiye Timoteyo ngo ntibishoboka ko umuntu yo kwandikwa mu busirikare bwa Kristo namara ngo yivange n'iby'isi, ngo abe akiri umusirikare wa Kristo, cyangwa ngo anezeze uwamwandikiye ubwo busirikare. Ukeneye ko tukwita umusirikare, waradezatinze, warakivuyemo, utacyambaye n'umwambaro w'ubusirikare, utakicitwaje n'intwaro. Uhura n'icyaha kikagushira chini ya ulinzi, ukamanika amaboko ukagikora. Wabaduka hano kubera yuko irari iteranira atari itorero. Nitutamenya kubyitwaramo uko bikwiriye, tuzabipfa. Iteraniro rya kera ry'itorero rya mbere ry'igihe cy'intumwa hazagamo abizeye gusa, kandi ntiryari iteraniro rikorera hazarani rifite ubuzima gatozi muri leta. Hoya, bari abantu bihisha. Ariko hano turi ikivange, turi iteraniro, ntituri itorero. Itorero riravanguye, nta gasembwa karimo, nta n'agatotsi. Ntuzugira inenesi yo kunywa amata yatokoye ariko ukararana ubugingo bwatokoye. So nenesi ni ubwoko ki?
ntiwambare ngo uhishe isoni z'ubwambure bwawe ukibwira ngo uri umutunzi, ukibwira ngo urakomeye, nyamara uri umukene wo kubabarirwa. Uri muntu ki udatekereza ku iherezo ryawe, ngo wite ku iherezo ryawe? Umunyabwenge wese muri iyi si ntutekereza ku iherezo rye, ntutekereza ku buzima azabamo nyuma y'iyi si. Mu buryo bw'abantu ubukristo ni ikintu kigayitse, kitariho, kidafashe, gisuzuguye, kidafite agaciro. Ariko ku Mana nyiri itorero, hakomeza mutekereza, Imana yaduhaye umwuka wera, ikavuga ati ngiyi garanti, mfashe irembo, ngiri isezerano ryanje namwe, ababemo, abe mu mitima yanyu, imibiri yanyu, insengero z'umwuka wera. So mutekereza ko Imana yari yibeshe kuri icyo kintu? Ntiyari yibeshe kandi ntiyabyihenzeho. Urusengero rw'umwuka wera. Niba muri iyi si mu butunzi dufite, nubwo igihugu cyokata bije, kitobona urusengero cyubakira Imana, ariko Imana ikavuga ngo mu mutima wanje ikeneyemo ubuturo, ikanshiramo ubuturo. Murumva ngana n'igihugu? Ubutunzi bw'igihugu bwagura ngo ubugingo bwanje, ubutunzi butagira akagero, buhinyurwa n'ab'isi. Ariko kuri twe siko bimeze. Muri Mariko batubwiye ngo umuntu uzamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi, ariko kwihereza akazabura ubugingo bwe? Niki bizamumarira? Ntacyo, nta nyungu irimo. Niba muri nje, Imana yongirira icyizere ikubaka, igashiramo urusengero rutubakishijwe amaboko y'abantu, abantu batobona ubwenge n'ubuhanga bwo kuzubaka, hatarimo icyuma, hatarimo isima, hatarimo n'umusenyi, Imana ikaremesha ukuboko kwayo. Abantu nza numva ngo Imana yarekeye kurema kuri Adamu na Eva, ngo ibisigaye ni ukubyara gusa. Isi turemera mu nda z'abamama, niko bimeze, niko Bibiri ivuga. Mukumva ko icyo cyo n'ubwenge buri hasi cyane umuntu wese yo kwifashisha akagikora nko gusongoza igiti. Ufite ayahe mahirwe yo gukira urubanza rw'Imana? Bihaye akahe gaciro muri wowe? Impano y'Imana ukerensa ukayisangiza zitakagombye gusangira nabyo. Ufite ikihe cyizere? Niki kizagukiza amaboko y'Imana? Niki kizagukiza umujinya uzatera? Niki kizakwinjiza mu bwami bw'Imana? Ufite iyihe garanti? Abigisha b'ibinyoma barahari, bafite popularite, ni abahungu bagezweho n'abagabo bagezweho, bafite ubutunzi bw'isi. Muri gahunda zabo ntibafite kwagura ubwami bw'Imana, ntibafite no kubaka ubwami bw'Imana habe ngo babushireho n'itafari rimwe. Bafite kwiyubakira amazina, barahumuriza abantu, bakabaha inyigisho z'ibinyoma, bagashinga amadini agakomera, bakayamamaza, bagashinga amateleviziyo, bakorana n'imbaraga z'isi y'umwijima, bakayobya imbaga nyamwinshi. Mwene data Felix yabivuze, mu gihe cy'imperuka abantu bazanga ukuri baguhugwe, nko kurya umuntu azayanga ikintu kibi akakivaho
akacangana n'umuryango, akacangisha n'abandi. Kuri kuzaba kwangwa kurusha ibindi bintu byose bibaho. Kandi muzi itorero rizira ni ukuvuga ukuri, kuko ukuri si ukw'isi. Umwami w'isi ni umwami w'ikinyoma, kandi ubu nyine ngo kuvuga ukuri ngo ni ugukomeretsa abantu. Dushaka abantu bari modere, bumva ivyo turimo, babwira abantu bihwanye n'irari ryabo, borohereza abantu, bababwira imvugo mbabarira amatwi, bababwira imvugo yoroheje, niyo mvugo nziza. Izo nizo nzira ziteguza irembo rigari. Turakubwira imvugo yoroshe. Muzavuga ngo Yesu wabwiye abafarisayo ngo mwabana b'inshiramwe, yazatukana, yazatukana, yazababwira ibibarimo, yazababwira ko ari indyarya, bizavuga si byo bakora, ari n'inzoka, bafite indimi zibiri mu kanwa kabo. Maso y'abantu ni abanyedini bakomeye. Abikige ntibaragera ku rwego rw'abafarisayo. Ntibakazavuga umufarisayo wumve ngo ni umuntu wiyiriza agakiranuka mu cyacu, atanga amaturo agenwe n'ibitambo bikwiriye, agasenga inshuro zitabarika. Wirirwa uryamye, ukarara uryamye, ukwezi kugashira, umwaka ugashira, wabyuka ngo abafarisayo. Turagera ku mwambaro w'abafarisayo n'inshundura z'imyenda yabo turazikoraho. Wokiranuka mu buryo bw'abafarisayo, isi yotangara, yohagarara, ariko ireba mu mitima itareba iz'abantu. Abafarisayo ngo bagaza birirwa mu rusengero bababwiriza, bakoze ibitangaza, baje guca imanza z'imfubyi n'abapfakazi, bakarya ingo z'abapfakazi bakazimara, bagaca imanza zigoretse, bagasambana bambaye imyenda y'abanyedini. Ariko nubivuga imbere y'abantu, kuriya mwana asigaye atinyuka abantu, ngo abuze ikinyabupfura. Tubuze ikinyabupfura. Ni iki turimo kibidukoresha? Yesu ntiyifuza ko abantu barimbuka, kandi ntiyifuza no ko abantu bapfira mu byaha byabo. Ariko umuntu uhagarara imbere y'abantu ugatinya kubwira umuntu ngo uri mu cyaha, amaraso yazakubarwaho. Sinshoboye kwikorera ibyanje ngo nikorere n'ibyawe. Ndakubwira, niwumva Imana ihimbazwe ko uzaba uhindukiye. Nutumva, nta rubanza rundiho, nta rubanza rundiho. Rega Imana igushira ikintu ku mutima kikaremera, kikakugora, kigatuma uceceka utari umuntu ucecetse, kigatuma wigengesera no kuvuga. Uyu munsi ndi kumwe namwe, kandi nahawe umwanya n'ubuyobozi. Iryo ni itangazo. Ntabwo nasabye umwanya. Iryo ni itangazo murimenye. Ntabwo nasabye umwanya. Ariko ndababwira ikintu cyose Imana yanshize ku mutima. Iri teraniro ry'uyu munsi, ko turavugana ngo inzira ija mu ijuru, ni inzira ifunganye, ni inzira ifunganye, ni inzira Yesu ubwe yavuze ngo umuntu nashaka kunkorera yikorera umusaraba wankurikira. Kuko nushaka kunezeza abantu kugira ngo batakwica, ugashaka kuzigama ubugingo bwawe, ugashaka munezeza uru ruhande ariko n'uru runezeze, ntiwavugiye Imana, wavugiye abantu, kandi wavuze mu mwanya w'abantu. Uzabura ubugingo bwawe kuko wakoze icyo abantu bashima, washatse ishimwe ry'abantu. Ariko ku Mana ingororano zawe zarangiriye mu byo wavuze, wagororewe n'abantu.
ku Mana ntacyo uyitegerejeho. Kandi ibintu turabivuga mukabyumva ari ibya mukagira ngo byabwiwe abandi bantu bari hirya bakurikiye hano, ko ndavugana namwe, ndavugana n'abicaye hano. Umuntu azakenera ngo nze mbabwire ngo runaka yantuma, ariko ninkubwira ngo reka iki kintu, utere impaka ngo ninde ukubwiye, ufite uburenganzira bwo kugikora. Reka nkwerurire, natuma nawe watuma kuza kunyumva, nubwo utari ubizi, hagarara wumve. Nta kintu ufite wishingikirije cyaguhumuriza, ntawe ufite wo kwisha umujinya w'Imana. Icyo Imana igushakaho ni ukwihana. Isirayeli yakoze ibyaha, igihe kimwe iravuga ngo Imana yaragiye. Umuntu akora ibintu byose ageze kuri degere yifuza. Imana iricecekera. Imana buriya hari igihe izi guha imbabazi ukagira ngo yananiwe guhana, ukagira ngo yibagiwe guhana. Imana ntirakuraho ibihano. Uko yategetse ntirivuguruza ivuga ngo nakuyeho ibyo nari narababwiye. Oya, yaratubwiye inyuze muri Mose, inyura mu bahanuzi, ibona ntibyumvikana neza, inyura muri Yesu avuga ko aje kubikomeza, habe n'agace n'akavungukiro ntakazavaho. Ni ibyacu, tuzakire nka ba nyirabyo. Ni ibyacu, ni ibyacu. Biteye agahinda kubona umuntu mukuru ufite ibitekerezo, kubona ubwoko bufite abantu bize n'abandi batize barenganywe n'amasomo, kuko amasomo yaje hanyuma, n'abandi babibujijwe nuko badafite ubushobozi bwo kwigishwa n'ababyeyi babo. Ariko abo twita incabwenge, n'abo twita ko ari abatambyi, nta kintu bakora kugira ngo bamagane icyaha bakakireka kigakura. Ibyaha biza bisuzuguza ubwoko. Biza bitanga ubwoko bukajanwa iminyago, buza bukura ubwoko mu gihugu. Ibyaha. Kadusoze. Yifuza kuvuga amagambo abiri nsoza. Bibiliya yavuze ngo tugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Tugire umwete wo kugera ikirenge mu cya Kristo. Tugire umwete wo kwemera kubabazwa, wo gutinyuka ibyago n'amakuba. Bibiliya yivuze ngo kwikorera umusaraba ni ukwemera imibabaro. Mureke isi tubabaze, idutware uko ishaka, bifitiye uburenganzira. Ariko umunsi wo kuruhuka urahari, uburuhukiro burahari. Ariko si umuntu wese uzabwinjira. Ni uwihanganye akanesha, niwe uzagororerwa ikamba ry'ubugingo. Iryo ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri, mu gihe dusigaje hano ku isi, tubwizanye ukuri. Ukuri kurakiza. Twirinde indyarya n'amagambo y'ibinyoma, n'abigisha b'ibinyoma, n'abahanuzi b'ibinyoma. Sinza ndahira, ariko
nta muntu urakurikira ukuri. Ni kumara kumute ku gasozi kumukoza isoni, kumusige mu cyeragati, habura aho yerekera, ntawe uhari. N'abakuru bababanjirije muzababaze, ntawasizwe n'ukuri ngo kumute mu nzira, ntawe uhari. Ngo kumute kuko umuntu aza guheka kugeza hariya imbere ariwe wari wiringiye akagutibura, ntanajishure ingobyi, agahanura atitaye ku ngaruka. Ntibishoboka, ukuri ntiko guhemukira muri ubwo buryo. Ariko abantu barahemuka, niko kamero kabo. Abantu barahemuka. Jambo rya nyuma, Satani ni indyarya, akorana n'indyarya. Mwabyumvise? Irembo rifunganye abantu bariteye umugongo, abaricamo ni bake. Abenshi baranyura mu irembo rigari ribajana kurimbuka. Kugasanga umuntu ni victime, akurikiye abandi, karajana n'abandi bantu. Ishuri si ikigare, ishuri si safari ujanamwo n'umwana. Habe nuriya muhungu wanje mutoya utaratangira kuvuga ngo yumve, natangira kumva tumwigisha ijambo rya Kristo, tumuha ijambo ry'ubugingo. Afite Bibiliya, turinze ko avuga ngo yumve. Si ikintu wokunda umwana ngo umukunde umwana urukiryi rwawe, amaraso yawe, ngo uheke ukurure mu mugozi ujana. Iyo yanze arasigara, kagenda utitaye ku ngaruka. Umugore iyo yanze arasigara ukamusiga. Ubugingo ni ikinege, si safari yo kuja gukumanya abantu ngo dusezere, ngo baduherekeze, ngo tujane n'abari kuri programme, ngo mushaka abo muzajana. Oya, n'urugenzi rwawe wenyine. Kristo yaje gushima ko tujanwa n'idini ryari rihari kandi rikora ibirenze iry'uyu munsi rikora. Abari yaturekeye aho, tukabanza tukiga ubufarisayo, tukabukamirika, ukaza ubukora nyine ubufitiye ibyangombwa n'impapuro zikwemerera gupuratika ubufarisayo. Ariko umwuka uturimo ararondora kandi aravuga. Haleluya. Muzi ko nta muntu uzuhisha amaso y'Imana. Tawe umuntu yofata ururimi gusa agaceceka, ntawe uzuhisha amaso y'Imana. Kandi si itangazo ngo ibyo wabonye ubivuge, utazafata ururimi agaceceka. Ariko nta kintu wakora, ikintu cyose Yesu yabwiye abigishwa. Yesu nawe ntiyari yoroshe, ngo ibyo nababwiye mbongorera muzabivugire mu ruhame, n'ibyo nababwiriye ahihishe muzabivugire mu ruhame. Kubera yuko niyo principe, n'uwakoreye ikintu mu bwihisho kizashirwa ahagaragara, n'uwavugiye mu bwihisho nawe azashirwa mu rubanza ahagaragara. Bene data, ndifuza ikintu kimwe, zananje namwe nkakibifuriza. Mureke dukizwe. Imana irakwifuriza gukira. Umuntu yaba ijuru ryatangwaga n'abantu, benshi tuba twarasigaye baradukatiyeho, baraduciriyeho urwa burundu. Ariko ijuru ko riratangwa n'Imana y'inyambabazi, kiravuga ngo duhindukire tuve mu byaha. Kandi
duhare amagara dukurikire Yesu. Nta kintu cyiza sindagera mu ijuru, ariko kera nasogongeyeho umunezero w'ijuru. Icyo gituma iyo umwuka kurimo w'Imana akakubamo, azabanza akadusogongeza kugira ngo tumenye ibyo dutegereje, n'ibyo biza bitwemeza ko ibyo tutarebesha amaso bihari kandi ari ukuri. Niba abakristo ba kera baraharaga amagara yabo, umuntu akemera gupfa ariko ntihakana Imana, twebwe uyu munsi ubugingo tukaba twatubugurana renti y'ukwezi kumwe na lunch n'icyayi wicaye mu mujyi bigahita. Niki cyambuza gutanga ubugingo bwanje? Niki noramira muri iyi si? N'ubu nyine mpagaze nuvuga ngo ngundiriye iyi si cyo mbuza kujana n'umwami. Paul yaravuze ngo niki cyantandukanye n'urukundo rwa Kristo? Ni ibyago, ni amakuba, ni urupfu, ni ukwambara ubusa, ni inzara. Niki gihari? Niki ikintu gihari? Niki nta kintu gihari, ntacyo. Wemere uyoborwe n'umwami Yesu, ujane nawe. Uyu munsi nta munezero uruta kuramya Imana. Nubwo isi ifite ibintu byinshi byabikurura abasore bigakurura inkumi, ariko iyo wiherereye n'Imana ukuzuzwa, ukuzura imbaraga, ukagendera hejuru y'isi, ugategeka, ukagwana n'imyuka yandi ho mu kirere, ukagondoza ibyemezo n'amadesiziyo y'abami bakomeye. Ko muravuga ngo dusengera igihugu, turagisengera, abadayimoni barakorwa n'isoni mu wundi mwanya, kandi ko barakorwa n'isoni ubundi. Kuko Paul yaravuze ngo dufashwe nk'abantu bakenye ariko dutungishije benshi, dufashwe nk'abanyantege nkeya nyamara turi abanyembaraga. Ntituza duhagarara mu kirere kimwe n'abami b'isi. Iby'abami b'isi bigira procedure na birokrasi n'inzego bikurikiza kugira ngo bagere ku mwanzuro runaka, ariko twe tuza duhagarara mu mbaraga z'ubutware bw'Imana, tugategeka, tukavuguruza imyanzuro y'inama zizwe imyaka, tugategeka, tukagondoza abami n'abatware bakomeye. Niba tudafite icyo imitima idushinja, turatinyuka tugahagarara imbere y'amaso y'Imana. Kandi nimushaka mureke twama dutangira ubunyine, bireke kuba ibintu biza gushakishwa teori. Ntabihari, ntabwo ari teori. Kuvuguruza imyanzuro tukavuga ngo Imana yunamura inkota mu gihugu, formire ni ugusha bugufi imbere y'Imana kandi tukishima, kuko kwishimira Uwiteka nizo mbaraga zacu. Kumuzamubwira ngo dufite ingabo nyinshi, hari ayandi maboko twiringiye. Dawudi yaravuze ngo nzajya ngenda niziguye uko Uwiteka mpa kuba amahoro. Turi abantu bo kurazwa ku ijoro n'ibitero by'abantu badafite Imana. Turi abantu bo gukangwa n'abadayimoni ngo basaze abadayimoni. Yesu yaravuze ngo mbahaye imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, imbaraga zo gukiza abarwayi n'ubutware bwo kwirukana abadayimoni. Ntitubirukana ngo tubiruke inyuma, turabategeka gusa. Tunaamuru katika jina la Yesu, tukavuga ngo dukeneye amahoro, akaboneka. Nimushaka ntiturinde ngo abahanuzi bazavuge, niba ntacyo imitima idushinja. Ukaba uhagaze imbere y'Imana wumva
buzuye umwuka wera. Muza mwibuka umunsi Isirayeli izamuka ikajana urwandiko imbere y'Imana, bakaja kurega Senakeribu, marayika agaca mu ngando Abisirayeli baryamye, akica abantu 185. Senakeribu abyuke mu gitondo asanga nta ngabo afite, asanga ni imirambo. Yerekera yarahunga, agere mu gihugu cye yirukankira mu ngoro y'ibigirwamana bye. Tituja kuraguza muri Ekuroni, tituja gushakira Imana kure. Dufite Imana iturimo, dufite Imana iturengera, dufite Imana tuba tuvugana nayo, tukayibwira ngo ibi biratubabaje, ikatubwira ngo nzatsemba uyu mugabo, nsembe n'abana be n'abuzukuru bazamukomokaho, ikahanagura igaheha igakuraho, muntakibagirana n'urubyaro. Tidushakira imbaraga mu bantu ngo tuje gusakuza ngo twiyambaza abantu, oya, turashakira imbaraga ku Mana. Imana yabwiye abantu ngo guhungira ngo ku Mana ngo bigira umumaro mwinshi, kuko iyo ntiyizeye imbaraga, ntiyizeye amaboko y'abantu, siha ishakiramo ubushobozi, itegeka. Ko turasenga miga yashize. Haleluya. Ko ndavugana namwe amiga yashize, nje ko ndasenga nimara ndaja kwicara. Ibyago nibibatera igihugu nikigira amapfa, muzaze mu ngoro y'Uwiteka, nzabakiza kandi mbakiriza igihugu. Imana ntirahindukira ngo yaradutaye, nitwe tuva ku Mana, kandi icyo Imana idushakamo ni ubutunzi toheba. Ntibishoboka. Yabwiye Mose, yaramubwira ngo Abisirayeli bacumuye, ariko reka dukore plani, dukore deal nje nawe, ndabica mbaziza ibyaha byabo mbamare, ndabakuraho. Icyo nagendereye, nzakugira ubwoko bukomeye ningusigaza, ninkwizigamira, nzakugira ubwoko bukomeye, nzagucishamwo icyo nari ngendereye kunyuza muri aba bantu. Ariko icyatumye banyuza mu butayu irabatinza, ko ari ukugira ngo ibatate mu mitima yabo, ibarebe ko nibahurutsa mu gihugu babajamo batazateshuka ku mategeko yayo, bazakomeza isezerano ryayo. Ntimwibaze ibyo twaducamo, bifite impamvu kandi bifite n'igihe cyabyo. Ariko twebwe ubu nyine havuga ngo dusengere igihugu, ngo turinde amatangazo y'abagabo batari mu mwuka w'Imana ngo batubwira ngo igihugu tugisengere. Turi hano, tuririye abandi bagiye, uri hano, turi kumwe, dutegereze. Yobu yaravuze, nzi yuko ushobora byose kandi ntakibasha kurogoya imigambi yawe. Ikintu Imana igundiriye ni isezerano ifitanye natwe, nicyo twayemereye ko tuzakora. Tidukeneyemo ibintu byinshi, ikeneye ko tuyibera ubwoko, nayo ikatubera Imana, tukayibera ubwoko tudafite iyindi Mana tuyibangikanya nayo. Topic Felix yababwiye niyo ngiyo, ni ukureka gusenga ibigirwamana, ni ukwimura imana z'abanyamahanga, ni ugufuhira ifuhe ry'Imana hagati mu bwoko bwacu. Ntabwo ari ukuja kwikorera ibiti n'amabuye, si ibindi bintu, si ubundi bwenge, ni ugupfukama tugaca bugufi tukihana. Imana se kuduhindira abantu baje bavuye iwabo ikabasubizayo, iratizwa amaboko?
ibyago n'ibidutera, ibyago n'ibidutera. Tugaruke ku isoko, tugaruke dushaka Imana. Tugaruke dushaka Imana. Twicare, ariko mbere yo kwicara turebe muri Bibiliya. Itonde, turi mu kindi gipindi, icyo nari nahawe cyashize. Yego. Narengeje iminota wampaye mwari? Sinayirengeje. Nakiranutse mu mwanya wanje, nakiranutse rwose. Nasabye iminota 45. Igihe narangirije amiga byari bijanye n'umwanya. Nehemiya 13. Bumva amategeko bakitandukanya n'abapagani. Uwo munsi basomera abantu mu gitabo cya Mose, basanga handitsemo ngo umwamoni cyangwa umumowabu uzaje mu iteraniro ry'Imana iteka ryose, kuko batasanganije Abisirayeli imitsima n'amazi, ahubwo bakabagurira kuri Baramu ngo abavume. Ariko Imana yacu ihindura umuvumo kuba umugisha. Nuko bumvise amategeko, bahera ko barobanura mu Bisirayeli ikivunge cy'abanyamahanga cyose. Niyo password. Nta magambo abiri dukeneye. Mwitandukanye n'abantu batabifuriza ibyiza. Mu rugenzi rwanyu igihe mwari munaniwe, batabasanganirije ihamba ryo kubahembura, ahubwo bashatse ibibagusha bikabateranya n'Imana yanyu ngo bibakure ku Mana. Nicyo, nta kindi. Mukeneye kumenya icyo babakoreye. Bagiye kuzana umurozi kugira ngo bavume. Imana ifata ururimi rwe, aje kugenda atanga inama, aravuga ngo aba bantu ntibishoboka ko bavumika. Inzira mwatekereje yo kunyuzamo umuvumo ntirimo, ariko mubatezemwo ubusambanyi. Mubashakire abakobwa banyu bagende basambane nabo, baze batumira abahungu babo baze mu birori byo guterekera ibigirwamana, dusangire intonorano. Imana izabasukaho umujinya wayo. Ko murumva bari abantu bo kuguma tujana nabo twifatanye ngo turatashe mu isezerano, dukomezanye nabo urugenzi? Nabo batumarishije. Nabo nta bandi. Niba igihugu gifite amapfa n'abamuntu, isezerano Imana yahaye Abisirayeli kwari ukuja guhindura igihugu cya Kanani. Icyari gitumye yirukana bene igihugu nuko gukiranirwa kwabo kwari kuzuye imbere y'Imana, kandi icyo Imana yabazizaga kwari ukuramya ibishushanyo bisengwa. Ntibari bazi Imana, bwari ubwoko bw'abanyamahanga busenga ibishushanyo. Imana ibwira Isiraheli ngo igihugu nagusezeranije nahaye basogokuruza bawe kwisezerana ndakiguhaye, ariko kugira ngo ukizungure nuko usenya ibicaniro byabo ukabimenagura, inkingi zabo z'amabuye bahagaritse ukazisenya ukazibirandura, kandi ntukagirane isezerano nabo habe n'iri rimwe, kugira ngo ritazakubera umutego. Abahungu bawe n'abakobwa bawe ntimugashingirane, kugira ngo abakobwa babo batazazana ibigirwamana byabo iwanyu, bwaca bakosha abahungu banyu baba bitambira bagasangira. N'abakobwa banyu ntimukabajaniriye n'ubwoko bubi butazi Imana, ntimukabashingire mu batubaha Imana.
ba nyiri igihugu bamenye icyazanye Isiraheli, bigira inama yo kugira ngo babasukemo umujinya w'Imana ibarimbure, isezerano ryabo rishira. Intambara ihaba umuntu arwana niyo kurinda icyo Imana yamubikije, icyo ibihugu bizira. Iwacu nta bicaniro bya Satani byabagayo. Icyo Satani ishaka ni ukugira ngo nayo yubake ibicaniro byayo, isenya hari ibicaniro by'Imana, ihashira ibicaniro byayo. Niyo ntambara turimo. Ntimukaza mureba intambara yagaragaye mu mubiri ngo mubure ubusobanuro bwayo mu isi y'umwuka. Ni ukwimura Imana, ntabwo ari ukutwimura. Nimwe ba mbere mwimutse, abandi bazabimuka bakahava bakaja ahandi. Ariko icyo Satani ishaka ni ukutwimura, kandi ikadutatanyiriza mu mahanga y'abatubaha Imana, tukandura imico y'abanyamahanga, tukandura indwara tutagiraga, tukandura ingeso tutagiraga. Umwana wawe niyadukana imico y'i Babuloni, waratuye i Babuloni, waratembereye ngo ugiye muri vakanse, so ni ibiki? Icyo Imana idushakaho, turi ubwoko bwayo, turi ubwoko buhetse isezerano, ntiyo dusiga kandi ntiyo duhana. Kandi natwe twe kugundira ibidutandukanya n'Imana ngo ari byo twubararaho, nta gakiza kabirimo. Kandi ntitwiringire abakomeye bo muri iyi si, kuko agakiza kava ahera ku Mana. Agakiza kacu kava i Siyoni. Reka nsenge. Mwami ndagushimiye, himbazwe Mwami Yesu, uhimbazwe kuko igihe kigeze. haleluya. Ugena ingoma z'abami bo mu isi, Yesu, ukagena igihe zizatangirira n'igihe zizashirwaho iherezo. Yesu Kristo, wapimye umwami w'i Babuloni umushaka w'ipimo. Yesu romble ritanga, uravuga ngo ubutegetsi bwe bushizweho iherezo, umugabane we urazunguha uwundi mwami. Kandi ko yapimwe mu bipimo agaragara adashitse. Ariko turengera urumurengezi wacu, untege nkeya dufite. Mu banzi benshi baduhagurukiye batugose impande zose, uzuca inzira mu nyanja tukahaca humutse. Ariko ingabo za Farawo zadukurikira, inyanja ikazirengera zikibagirana, titwongere kuzibona ukundi. Rumucunguzi kandi urumurengezi, tugufiteho ibyiringiro kandi Yesu. ukura ikizira mu bwoko, ukura amafuti mu bwoko, ukura ibizaha mu bwoko. Numara usubire utwironkere, tukumereye nk'umuganura, tukumereye nk'abana b'imfura, usubire utwishimire. Mwami mwiza we, kiriya gihugu wakiduhayeho umugabane, ukiduhaho gakondo. Dukirize igihugu, dukirize n'ubwoko, dusange kandi udusura. Surana imbaraga nyinshi, uhindisha umushitsi ingabo z'amahanga, duteze ubwoba. Marayika wanyuze mu ngando za Senikarebu yongereye yerekane muri iki gihe cya nimugoroba, yongereye yitangurire kuri mugoroba. Mwami mwiza we, igihugu cyacu gifite ingabano, gifite ingabano kandi kirashinganishije, gifite ingobyi ikizitiriye, gifite umwuka w'Imana ugihagaze hejuru, gifite umwuka w'Imana urinze isezerano yasezeranye n'ubwoko bwayo. Tweze kandi udutunganye utwironkere, udukurireho ibidashitse,
udukurireho ibyiringiro we n'abantu. Mwami Yesu we, mu ntege nkeya dufite, mu maboko makeya dufite, ni wowe Mana, ni wowe Mana. Nta yindi Mana twishingikirije, nta yindi Mana twigeze kumenya na ba sogokuruza bacu, ni wowe twamenye wenyine, kandi ni wowe dutambira ibitambo by'amashimwe n'ibitambo by'uko turi amahoro. Wajanye n'abanyantege nkeya uratuzigama kuva mu 2017, uyu munsi turi mu 2025, uhagararanye natwe, urimo uravugana natwe muri uyu mugoroba. Imura usenye amaboko y'intambira kibi, usenye ibitambo, usenye uvuguruze inzandiko z'ibirego ziturega, ukureho ibitambo by'umwanzi Satani, wanagura ibitambo by'amaraso n'ibimaze abadayimoni bashikanira Satani. Turo ry'uyu mugoroba n'isengesho tugusenga. Mwami Yesu we, bugingo bwanje kandi mahoro yanje, vugana n'ubu bwoko, ubugenda imbere, ubuhagarara imbere, ubera umuyobozi, ubera umuyobozi Mwami. Windukize imitima yacu, uyerekeze kuri wowe, dukure amaso ku bidafite umumaro, tuguhanga amaso Mwami. Kura imana z'abanyamahanga muri twe, kura abasenga ibishushanyo muri twe. Abana bacu abahungu n'abakobwa bakeneye gutaha mu gihugu cyacu, turifuza kubyarira mu gihugu cyacu, tukarerera mu gihugu cyacu, tugahumeka umwuka wo mu gihugu cyacu, tukanywa amazi yo mu gihugu cyacu. Nta muntu twaharariye kandi nta bwoko twakuye mu butaka bwabo, ntawe twariganyije gakondo, ntawe twariganyije isambu ye. Iri sengesho tugusenze uyu mugoroba byongerwe ku gicaniro kiriho imibavu yabe, tegeke kandi ukora ibikomeye Mwami Yesu we. Bushanya amaboko y'abatavuga Imana, amavi y'abanyantege nkeya uyakomeze ye gususumira ukundi. Komeza amaboko yacu, wagurukane natwe kandi utabarane natwe. Niwe dushize imbere Mwami, niwe dushize imbere, turajana nawe, turagukurikira utubera umuyobozi. Tituzahindukirira abatubaha Imana, tituzapfukamira abatubaha Imana, kandi sibo tuzategerezamo ubutabazi. Ubutabazi buva iwawe, buva ahera ku Mana. Agakiza k'ubwoko kava i Siyoni. Mwami Yesu we, abo twita ko ari ingabo baratukwa, barasuzugurwa, babwirwa ko ari abanyantege nkeya, batohagarara imbere y'inzige. Ariko niwe uzi ukomeza amaboko y'abanyantege nkeya, ukabasubizamo intege mu bugingo, ugahagararana nabo, ukabatinyura. Nta magare n'amafarashi twiringiye, twiringiye ukuboko kw'Imana isumba zose. Mwami Yesu, Mwami Yesu, Jehova, Jehova, Mwami Yesu, dutegereje ubutabazi bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.